Oi, kenapa mereka? Orang jenara orang mau, dulu ini jenara. Jangan dunia tinggal raja mereka mau, jangan kalau begini. Baru bendro yang berlalu ini, mana kalau kadang-kadang cara balik naram, kalau itu jadi yang cara nama agar jangan baju itu orang paling kalau lagi cara balik naram itu baru ini buat. Ranja bayi lo maklum gay dulu ni, orang paling lo maklum gana hidup ini. Mau yang main itu chain cara balik naram. Kamu itu program naram ini. Ini quality ni change cara lagi ikan ni gaya ke bagi. तो ini quality ni change sustainable transport awak ini program ini WAM macam pinci aja. Algen ये चले डेवलपमेंट Takuya Nagaoka Kommol cara berbenturan ilo program wan reba IRCI IRCI agar international research for cultural cultural intangible cultural heritage. Intangible cultural jadi Kommol cara balik pendorong cara balik pendorong ini Takuya cuna me cuna kialan itu tuan cara balik pun ini tan dulu menarat tak kemini kalau kemudian nan kalau pun ini we makan me pun tuan cara balik jangan hilang juga nanti itu mani terlalu mani dia ilo alung ko mantap Kommol cara balik pendorong lo workshop we lakukan cara balik pendorong lo kemana cara balik pendorong lo Cambodia baru lo Japan ये इलो आलंग इला कमरे पर orang Japan हमारे juga का dia kata nama cara balik kan UNESCO man intangible cultural heritage zaman itu di ada ulunnya me kredit mana tu kena itu pendorong kalau belang ini clear itu tu orang menawarkan dua gina yang mana nak guna aku baik pendorong equal kan awal bin mana tu gina yang webinar dulu lagi jangan bumi beri lagi agar cara paling baik itu TSS dunia में महीने पर चार बार चलना कम्मने करगांव में ट्रेक दोजन कम्मने lu चिकिन चुबुला इलियम जगह jadi पुण्य लगाना चिकिन चुबुला ड्राइवर कम्मन करगांव ड्राइवर चुबुले नो क्लाय पता कनो kan wah mantin wah nela dengan map kano kan ada kerjaan tahu ni nakot और चार वाले की नारे बड़े बड़े पिल्लू फुलाए एम चकर कॉर्कर कर दो किम्बर जनू बियान छोड़ दो पर रन लाले रन काल जिरु पिजान एचाम मन दुगीनो का मन दुगीना काबिल दुगीना ये को बाई पेन काबिल दुगीना नो का इनो का लाल इंग्री तो ngan ailung ki ngan lo ko kailung ki nu kailung yung elbum barau ana ba ko ba to kan ge meri je ka jeng kamane je ka jeng lilung ta halin kabil ge ngana ko je wa wo ko jaman kamme jaye ge ben jep chaw kamme ay le chigun churu le jo chigun churu lo le majeli ga gan majeli to ni ne ka kanu no ge chiste ko surprise bodo me Ilo kemeratan Dubai, ini kena orang kawin lagi na. Ilo jadi orang itu pada ni, kamu jalan jauh, nama jauh, jadi work cara lagi ini pula benda.
Azerbaijan ngayam Majuro kerana juga ngayam Majuro we kabil gina iyo iniyo dunia tu gome dan prima kubadu ini jadi dengan dia dengan campur karena muda GS agar cipang pilih agar dia kan itu Waan Aelõñ gina itu ubijan ini hidup jauh jauh dengan ngan waya luan ngan curi ngan orang biru air go kan lalat air. Berikan kalau kio jadi mereka yang mengikuti dalam Canada, International Research Center for Intangible Cultural Heritage. Iyo me, obijo me, ela, UNESCO me, maronggan, begini orang bangsa, World Heritage, ya bu kata baru ini dia tu, ngayam mana ini begini dia, penyebab kuliah kerja, macam tu beri ini hari kampung. Bilo waktu itu kan itu teknologi dia kalau kadang-kadang nak yang itu dia kan jangan dengar. Mungkin aku pun mulang selain yang ini kan, beberapa bilo kemudian. Kalau dulu kan ekonomi kan yang bina, imla ekonomi kan yang bina, ekonomi kan mana bina. Wah dulu tak terberin, kabil ini macam guna ini kan. Cara balik bina, nak kau ni ada apa? Pokok kan semua kemudian kami mahu cerita. Kami mahu yang tu dia yang mahu. Ya, cino program ni, kalau be jadi, kalau be cino, cino nanti kita jadi projek ni. Ya kalau be ledo WAM, we dan program display WAM lalu Cina lalu ledo WAM lalu cari yang WAM film museum yang Chicago Mandarin yang Cina di mari dia nanti yang ilo kami dia lalu artinya program ini proyek itu juga mereka ciri aliran kami ini pukul utara jadi kabel dan pukul nanti, pukul में जगह दी बिचेन वाला भी में करते भी लोग जाए, हम करते रह गए लोग जाए ना पहले नहीं थी। Human pukul ये जब लोग माय जगह कजर वाली जो जिंगल ये लोग कराने गए, जेल का भी मतलब नहीं थी। अगर और चीज़ों प्राजक को, जो प्राजक का वाला भी चलो, जो तुमने लिखिए नंबर आयु ini menu orang WAM में अगर कालों पे बोले WAM होता है तो Pacific traditional Voyage canoe नहीं जब लोग लोग ये माल में मुझे आया तो मैं अगर किरमा हो गया करती होंगी प्राजक है अगर चीज़ों ये आया तो ऐसे चीज़ों ये अगर चीज़ों में अगर चीज़ों में चीज़ें कोई तरह का आज नहीं होता प्राजक की चीज़ों को आई नहीं चला projek ini cara apa ya? Cungul lagi ni lah itu. Agar problem apa? Kenapa akar cinu projek ini cara-cara mohon maaf. Ani boleh jalan projek ini. Kemudian kalau kalau macam agar orang lari tu lagi improve kalau captain koran nama. Malah jawab captainnya dia nak pada bidang apa? Akar cara boleh boleh. Jadi anda kalau lagi dia projek ni, buat tunda, tunda cara kita. Dan kalau macam kita Kommol kaya buat PJ itu kalau orang mana, ilo kaya Majel ajar pilih Majel pelle, scientific tradition. Ajar lalu kalau kaya kerana jangan lihat buaya ni tu, tapi kalau lebih buaya Indem lori karena beda ulo kan budak. Enargo elang orang macam ini bersedia. Why jadi dengan lori beda kan? Pejan kiri karena lori lo mana. Incar
terang kata ini million angmo karbalun sudah ko wak malawar jaga nganar lale ngulumai nalin cakar parai mo cara kojo kar dunian kojo kemar cara kan mujaya yang pajale yang lor ya ita tubilun ini yang jara ko ko jara benci barang kamin mo ab yang dia cepat lo dia lalu dunia juga gitu Thomas Bogin yang ini bilang kayak macam tu kalau kemarin cara kalau kan nyori gimana dengan game per kalau kena tu ini kumaknya orang matu itu tak nado kemarin cara game kan lale ayangan coa Elgin dia orang rule terek jika cara nganau cuan Captain Koran ngatera bila cuan barwa deno esko dem ketemu listening tar ledo admiral ngai entar lente alam kaya ni meno ke karo awai agar tu rebellion teje lale cicala ke cara o kuda ko kata cara ko mo kata ngan out kete entry ada cuba gitu cara ko bikin karo ngan lale pajala di yang ko beri lo ka ju aw kai ko ko beriya ye tu lo kendiri dia tu yana wale mail tenau notice kain gaji kalau yang ini rekayasa pen GPS dengan ini mulai ambil informasi dan cara mana kaya kar video lo kar video mana kar terus ada lewatnya dia yang itu jangan join physicists in University Harvard University Tuan yang cukul kami belum elak tak ilo anara ilo Pasifika ilo lagi itu jen kata kanai. Yang lewat tu tinju kuman lari, lale lang lale kudu kairi melolo baca ilo ngan melolo kiri. Yang mana kalau Kalian tabar dong dengan Majuro Atoll, rekan kuat pak. Tapi kalau pupuk celu, kojanan celu. Amat, ini lagi celu kojanan celu juga. Coba, kalau air kudu, yang kerja sedang celu. Kalau ibu kayak mana celu apa, kacau, juga tidak langgar. Ini malah. Ay ikaman kaya nga mamanang proba. Ewe ano ba? Radom yun limut. Kaya nga ilo yan. 950 proba ano. Chiri. Ang mga naging minuwa dyan pakawawa na ganyan. Kaya rabali. Alam pagkalaw ko milog katahan mayo may ginagawa ko nung nawagi. Yarawa. Chen kabela ro. Juga buat navigation. Juga Waan Aelõñ mana? Karena awalnya menemukan jalan keluar dulu, cukup buat, karena kajian kamu ini cukup. Aku ngarang berapa dengan kabilan kajian kamu ini, kabilan telah lagi. Karena kajian punya butuh lagi, acik butuh. Jual awalnya ni kajian berkembang ini, italangan. Osaka Japan ilo 3 in a display lo World Expo ilo 3 and kumain menolak dia canoe kalber dia kaya macam mana lah kaya orang nak tahu yang safety orang yang kaya yang lalu itu kan yang orang yang dia kalber dia kaya kita berkarya dengan film cukup baik ilo ar celamai
climate change, kaya karagan replantation. Alim na ko pujan puri kayu keralan puri rom cilu kata. Tujuan me kada rom cilu kata. Kalau nanti lagi kerja tu cara mana kerja kerana kawin ni nak agai pakai no. Revi Majuro Atoll ayu ni nak kerja. Buat kenal berapa baik? Tony nanti kena nak. Agak kaya nga temperodon kamaniyo charawan din na kaya nga parpukunaran yung chubigong pera na rin. Naran kamaniyo karpat na kanya nga sigura o yung tutulong ko kaya. Siguro, alam mo yun, muy tuwin. Sino yung rani ulit yung wala ka. And ito, Waan Aelõñ and school, ano yung ito kanya. Agak bini, canoe Kim, then IQBE, Carabala IQBE, and an island pool. Here, Ligut Kabil and Arilo, Kurgulum. The Chilean company, Alik, Kurgarakan, Germany, European, Furniture, and flag and Majel. Him, the Major Kabil. Why you able to buy? Why you able Taiwan? Why another Geneva? Tentunya cara yang Geneva le, yang wire berapa, yang wire equal to kaya na kokonaran nilo 1.5 gusto ya. Emilo dia, kumara ko ni budak, yung kanon ba ni Kimber lagi ngayon yung balon tanda ka. Kumuha. Meio dulu kali angai ni lewat kira angai Tony, berapa mahu tu? Orang dulu lebih jen, pijak aku mana lagi? Entah dia ada ni cakap cara dia itu lah. Mau taruh aja, mau nanti kan boleh tentunya. Kommol rimandang ini cuman Majel, ayam, dengan Waan Aelõñ, dengan lucuan, jual mau. Iya, kasih dia beri dia. Wah macam namanya Raja yang berjaya dengan Waan Aelõñ. Kajian ini loh yang wajib lakukan kajian cuci project pensiun itu ini loh. Ada kajian populer itu. Dua apa? Sudah itu. Dua apa? Bertelu dia. Why does WAM even care? Why do we do all of these little projects? The answer is actually in the pictures. Self-explanatory. Itu pun kaya menobomnya dari kopura itu kena kan? Jadi menobomnya dari kopura itu. Jadi nuri lawa kue bijian mana bola kue ini yang ada. Barang-barang dari orang macam ini tidak bio pasti jenuh. Saya pun lawan channel Waan Aelõñ jangan tu buat Waan Aelõñ itu, buat Waan Aelõñ. Kau orang ni lah, cuba nak jalur tapi wajib harus dongeng ni. Jadi harusnya ready begini kan? Jadi pun awak tu, kajian itu company connection itu. Begini me kajian itu pengaruh dulu jadi jam dengan bodoh me, macam pertama boleh. Climate change, dengan one of the major contributing factors, it cannot delay dan umumnya corporate kalau lagi baik. Ada lagi India ini, orang ini pada tahun ini, nanti orang pada orang ini orang mana,
Bicara tata itu kalau perolehan air itu punya Majuro Atoll cara kayak gitu dia mau itu dia mau itu mungkin itu jenis orang kaya tidak punya orang jadi ya ada orang jenis orang maju dari jauh ada itu Kommol itu dari jauh deh dunia nunggu orang pun orang tak ada punya ada itu Kommol. One of the more important reasons why we have to do something. I want to take part the next week. And then what happened? Now we know and I will. Kung na dito? Dito ko lang kayo nini? Baju mami orang kita cije di umum, mengukur mami mau, kerja dengan pilih luar. That's the reality. Kalau kapal wanita kan, army recep dia karena mau buat dengan luar luar. Hijau macam yang bangpa, macam macam. I don't want real. Why we macam dengan anak luar survive luar. Betul deh, kerjanya cukup mana? Wow. Wanita lah tay wow. Apa tu teman-teman? Any cases what is happening here? You don't be done. Ya, tidak ya. How the day? Kita lagi begini. Right. Kajaruan meneo. Right. Pokok tu meneo boleh. Kajaruan fuel. So why we go? One mala. Majel ini dia. Tidak malah kalau kajaruan. Ini cepat. Ini kau bicara kayak ini. Reality orang yang dia. Anda ni norilo. Negeri kita mana? Luku no kata. Macam ni kiri. Jauh. Elang dia orang orang. Kami jangan notok jen menu. We went from this. Mana jalan kan? Apa jalan kan? Jalan. Mana jalan sih? Apa jalan jalan? Cukup iya orang orang. Up reality or this was our marine transport 100 years back. Now. This is our transport. Yang kirim nya lugut, cepat juga lugut. Wawin lu, nya ko lugut wawin na kalmo ni. Wawin na lugut kan. Wawin na lo para ini buat dengan lo wajib no challenge dengan dengan gome. Walaupun kalau kartan ko jelu ujalan. Tidak roh report ko lo di dapur juga. Tidak kalau wawin. Umit mungkin ada yang popular. Kajian ngajuan dulu man. Yang kajian dari mana kena. Pata pun aja ye ne ba tikle ba kan ko pura ba ai jadi tu kai wago wade why and how are canoes an important part of the solution we wa na wagi wade wa tikle ke wade marong parai no chu nuwa and bravo ni na kanya doi do right. Itu uang itu lagi nak potong cuan beli kerja ngecip jalan dah. Kerja orang tu bijim kapi tu uang ngecip dari lo Amerika. Man problem uang ngecip dari lo Jepang ngecip dari lo jadi nuat. Uang yang ada ini uang kan uang ini nanti jangan lapor itu tak kilo bikin macam ni. Wago ya beristere. Thousand year in kate, in melted, rather in low, one in so, undan pun wan pun kana pun punani. And the wago ada, ngan ada ni may wang igitin transport, yung majan terkari. Yung kata kara wari ni, yung bijaya. This is our goal.
Kaya nucleus in family mana, ini baru roh dengan family. Apa yang kira karena kacau family orang dari cip kejaran view. Jadi mana dia aja lo, ini orang pintar gitu. Cuma yang di dalam putus hujan, cip cendol juga hujan ini. So that is the trend here. Gasoline, diesel, MGS jawabin, lalu jawab, lagi parent kagak kata jawab lalu jawab. So cici kino, jawab ke nyawa kalau yang romong tal, wane jual no bukan kawan, mana marang kanan jadi terkait. So you know more lagi, remaja recen marang afford a few key. Ini mau muijen ada, yang jiru tal, ngai orang cerah. Anggai cerah, meleleh berkawai ini, berenung atas, renung kia aja, dua ini baru. Kemudian kata berada yang wage kata bilang wage. Ini jalan jai. Yang pernah ngiru wama ko yurin dari front. This is their first canoe in almost half a century. In almost 50 years, this is the first sailing canoe. But kalau malaki kencangan significant contribution and project. Par wingin chutu juan menu mereka dari yang kecil. Ini agar jauh juga menangin demoli. Agak orang main pada dia. Macam mana kena percikan itu. Macam solusi ni mana? Ubah mana begina, mana teknologi. Solusi ni mana? Penu berapa? Solusi ni mana? Low carbon sea transport project. Yang lebih lang kena buat jadi buat event project ini boleh pun tak berapa. Mau kata apa? Jadi buat pain. Jen cuan organisasi, jadi buat cuan organisasi bukan kata, jadi buat jen bukan kata project. Imu apa macam kian jadi buat tabak ke project ini nama orang bukti ini nama orang doktor. Imu calo wala ben menegi, jika modal buat enium ciaje, terima orang fund project ini. Jika modal buat kian yo wala ben pada orang jika project ini kata ini lancar bagi. Nalata di Kommol, olive ring nara Kommol local government untuk kaji, berarti untuk training domain mana Kommol. Namun, menurut kanan kaji Kommol, iban coba bayar itu Kommol itu ada berapa? Everything we build, oleh kaji company, kajian company ke beda yang milu biji. Mungkin ini Kommol kalau kata baru ini olive ini harusnya orang top, ini pun merah. Kalau wage mau nyemicit sini, nggak ada yang mau nyemicit. Mana muna ba? Tadi pakai apa mulai? Yung mga may nakapit mo ay ilong sumpo. Puja lang kaya wine, kaya ito mga rin. Kaya lang utak. Hindi mo jala ko ano. Meron dyan ko nagsilipin. Jadi kita itu lo kalau lagi macam itu dua arah dari wali dalam muncul aja tuh ini orang. Wale, rumun ni itu, ini barang kuota, ngapal nggak kuota ini untuk kau. Barang balap lah, macam mana orang yang rekomendasi itu. Kuota ini untuk kau. Kuota ini kau ni jual kan. Kuota ini kau yang marun mungkin. Dari itu, kepolisian kode yang solusi yang pertama itu kita jualan uang, ini malah pengen nada, ya orang. Wakin kalau jadi bawa, mana jalan baru ada, yang mana orang rumah ini, ada apa? Mana? Marang warna kata dari foto aja nunggu kok. Marang momen dari itu. Ini nomor momen ini mulai. Kemarin kemana saya ke apartment juga. Menuju mini kitchen juga. Tapi yang orang tadi memang mengenai boleh bukan ini yang
Ako marang jowa hindi niya marang ukod ang meron jual naman ay po kailangan niyang niyaman niya marang kanina din ini mga mit ikan rin pwede nuro toyer pwede nuro wala yung jalan marungan yung wan manyan mo yung kaya marungan pwede niya kayo na rumako wala yung manyan ang solution na wala yung ano ko, jadi ano kanya yung puko natin? Turbo mo, doon natin yung puko natin. Yung carbon. Change kayo yung climate change. Hindi ko tayo yung puko na lang, wala yung puno dyan mo rin ng mata. Yung kanya ka na doon sa akin. Kanya ka na, puko natin ang mali, lalang yung solution ng may. Itsipwet, yung manotangan ka dyan, ang parang nalang yung medyo yung air parang nalang pagpupo rin. Kingkaro itu mau apa mau itu, ini anu mungkin apa ini kena anu ini receh baru uya kia, tadi yang baru belajar. Pintar uya kia, solusi dia dari itu. Mami mana itu, ini jadi kerana itu. Apa? Presentasi ini mana? Father Roy, terbaik ini anu mal mana kita ini. Takuya Tata, you quit. Okay. My name is Takuya Nagaoka. I work for a small NGO named Pasifika Renaissance. Okay, today I'm talking about Marshallese culture and community sustainability. Okay, please let me introduce myself first. I was JICA volunteer in Micronesia, Pohnpei, 1991 to 1994. At that time, we started small museum, like another museum, but small one. And I was there for 3 years, and I was documenting how to build sailing canoe, also like loom weaving, and classes for how to dance or something like that. And after that, I went to study in New Zealand for 15 years, came back, and we started this small NGO, Pasifika Renaissance. It's a non-governmental organization like WAM, non-government and non-profit organization, and we registered in 2014 and start recording and promoting cultural and historical heritage in Pacific Island to revitalize their traditional culture and empower local community. We have YouTube, Facebook, and web page, so please check. And what we do is like, this is, okay, first photo, yeah. And in Pohnpei we record like legend or story, and we share on YouTube. And we also share other institutions recording and share them on YouTube. And also we produce like booklet, history booklet for elementary school in Pohnpei. And we do some presentation at school explaining about where Micronesian people came from. And we also do like technical assistance to local government. For example, Namador World Heritage nomination. Okay. And okay, one thing I like to let you know is we have a lot of recording. Arede Museum shared with us a lot of video recording. And we so far put up 385 videos on our YouTube. Okay, we have like 55 video about traditional culture, including like traditional martial arts, how to build canoe, sailing, food preparation, and we have 141
one Voyage Atoll video, and we have Marshallese proverb 139 and other videos. So please check on our YouTube. Okay, I think Alson explain about this one, but let me little bit explain. Okay, this is how this workshop started. There is a Japanese institution, IRCI, UNESCO's partners organization, and they are doing this research project to investigate how traditional culture contribute to sustainable community. And the case study they had was for Cambodia, Malaysia, and Marshall Island. And Marshall Island case study, I'm working with WAM to investigate how Marshallese canoe culture has contributed to communities' maintenance and development. Okay, I was interested in Marshallese canoe culture because I was documenting sailing canoe building on Mokil 1994 when I was Japanese volunteer. And at some time, the elders like to bring back this tradition, canoe building tradition, but they couldn't because of lack of funding, and there is no organization like WAM here. And I was always one, and also like on Atoll Island in Pacific, canoe culture is disappearing. But I was wondering how come Marshall Island succeed to revive Marshall canoe culture. So this is one reason here I picked up this topic. Okay, what I did was like interview WAM's staff and other people in Majuro, and also I did archival research on internet and some local institute in Majuro, and also I read past books and articles, and like other island in Micronesia and Pacific, Marshallese canoe culture also declined after World War II when a lot of social change happened. In terms of canoe, because imported fiberglass and metal boat and also outboard engine become very popular, and young people get lost interest in their traditional culture. So daily use of canoe largely decline on most islands except for a few atolls. Okay, now I talk about how canoe culture contribute to community sustainability. Okay, there are two sides. One is practical side, and the other one is symbolic importance. Okay. On rural atoll here means, okay, rural and urban atoll. Urban atoll is Voyage and Majuro, and rural atolls are other island. Okay, on rural atoll, daily use for fishing and transportation, canoes are important. And on urban atolls such as Majuro, Voyage, canoes' importance is connected to symbol of traditional culture, maritime identity. Okay, practical side, canoes are important for their practical everyday use for fishing, transportation, especially like
I think Alson was talking about like petrol price rise. And symbolic side, canoes are important information of Marshallese cultural identity. The canoe tradition firmly become the core of cultural revitalization and provide the people with pride of maritime people. A proverb shows canoe symbolize community unity. Can someone read that Marshallese? Wa simmer, one Rilometo, one Kommol, one Canoe to bring us together, canoe belong to everyone, canoe to help us, canoe to destroy us, canoe to give meaning to our life. Sort of like explaining symbolic importance of canoe in community unity. Okay, conclusion. Many Marshallese people believe their traditional custom and practice should be kept or replaced with Western one. And also, the canoe culture remains the core of Marshallese culture, signifying the continuity of ancient culture. The canoe culture was maintained through Marshallese people's efforts such as WAM in post-war modernization and has contributed to community maintenance and development practically and symbolically. Kommol tata. How do I start it as like a presentation? Kommol Aelõñ. Yartia Kommol PowerPoint, join Mata. Kommol I namin yung video. So Jolak may I Kommol Mark? Okay. That's also why I need to use some English because I'm not ready for it. So myself and Alik back there, Majuro Atoll IQBE project. IQBE, improving quality of basic education. So myself and Alik, Majuro Atoll on kinder to grade teaching. I help support the literacy, so reading and writing. Majel. Alik helps work with numeracy, math. So IQBE, we do improving basic quality of education. Our project, Majuro Majel. The project's goal is to improve education in RMI's public school system, and there's 4 main purposes. Our project, we try to help teachers in the primary schools, elementary school, to be better prepared, okay, to better understand how to teach. We try to help support the teachers to use assessment to better understand how to support their students, okay. We're trying to build more access to resources, so books, Marshallese books, English books, all of kind of resources and content. Okay. And educational leadership, community engagement, and management of schools. So, Elon Makaki ko may karat on principal and how to be a leader in the school. Okay, Elon program and how to be a leader in the school and all through our project.
See, broken Marshallese. Okay. So in 2019, IQBE came to WAM and said, let's partner and do a project together. And together, they started to think about ways that we can work together in the schools. Thank you. And in 2020, IQBE and WAM started developing a week-long integrated lesson plan in the K to 8 schools. From the start, the plan had Marshallese canoe as the main theme. So, John generally been WAM and Kommol one plan and Karakan canoe in the elementary school. In 2023, WAM, IQBE, PSS, and GIZ, we went to Rilometo and we did the canoe project. Okay, I'll show you more pictures. In Japan, got like in the classroom, math, science, Majel, and in Rilometo, got keep Alson, okay, like hands-on activities. In 2004, we went to Voyage. Okay, so we got in Rilometo and Voyage. Okay, the purpose of this, why? Okay, to reach out to remote communities of the Marshall Islands and to teach them traditional Marshallese knowledge through modern teaching strategies. So, Jegonan Karakipin Rakaki on like best practices, how to be a good teacher, like traditional Marshallese knowledge and culture. Alright, does that make sense? That's right. We want to engage both schools and communities in the learning process, seek their support in the delivery of key activities throughout the week, which I'll talk about that. We engaged with the community. We have local weavers or from the different communities that would do afternoon activities, and I'll show you some pictures. So we were heavily engaged with the community throughout the process too. It wasn't just the school. Expose students to qualitative learning with the support of public school teachers from Majuro and IQBE. So when we went to the communities, we would take teachers from Majuro and IQBE that have demonstrated really high levels of good teaching. So they were the model teachers. They were the ones that demonstrated and showed how to do the good teaching strategies. And then we worked on creating a network of PSS teachers that can support other colleagues in more remote areas of the country. So we created a collaborative unit that can work from PSS main office to the outer islands. So our curriculum, on maybe Saturday, we would arrive to Rilometo or Voyage on AMI. Sunday, copy day. Monday, work with the teachers, prepare. And then Tuesday, we would study the parts of the canoe and what they are made from. Like learn about the trees and the parts that are used for making the canoe. Wednesday, learn about the sail and weaving. Thursday, stick charts. Friday, constellations, the stars. And then launching the canoe. So in the morning, they would study in the classroom. We got up in the classroom. In the afternoon, Alson would lead activities in the afternoon. That was hands-on and practiced what they learned about in the morning. So like this is like our schedule. Science, MLA. So in science, they might learn about the names of the trees, the names of the canoe parts. In MLA, they read the story about Kimber, okay, and how the sail came to the canoe. And we did MLA, language skills. ELA, we did English skills, but also with the same book. Math, we would do different activities too. Measurements or things that would connect to it. And then the WAM activities. So the little kids, they did this type of stick chart. They would make cluster 2, grade 4, 5, 6, and up, they would do the WAPEPI. Did I say that right?
Minnesota. This is with the teachers that we have local weavers. This is in Ujjayi. The kids would do different weaving activities. And we had the local weavers also. They would model different types of weaving. So this is one of the head weavers of Ujjayi. She does a lot of work for Iroj Maikabua. She's one of his top weavers. So she modeled how to do the fans, or like the big fans. And then on the last day, we had a canoe race. We used the coconut, and the kids would race the canoes and see who was the winner. Hold on. Sorry, that was really fast. So we're hoping to work that into the national curriculum to help bring more of traditional practices into the classroom, but through more modern teaching strategies so that we can support good quality teaching, but also keeping true to the Marshallese culture. Thank you for listening to my broken Marshallese today. Yeah. Tourism. Nangai kamurut-jumur citolok mengapun pun. Resoudes por Kimber, Rilometo, and Media Officer, Commerce, Investment and Tourism, Kommol, Majuro Atoll, WAM. Alik, WAM, integrated now and by another than regularly, WAM. Chori, Charban, even Ame Kamani. मैं ऑर्डर आना मुझे अपन में और कम चरवल देना मुझे तो विजिट ना हो चाहे भी कम मरे ना उन्हें दोनों या कबोजे में जॉन ना ड्राइविंग में जना में होशिये टीचर में होशिये टीने बात कबूल रही टाइम पूरे दिन लोकाजन माजा काजन चरवल कम होगा ini kembali cerita orang kami kembali rugi jalan turun ini barang kena dengan jadian menbome menincaran menbome relang teman maju locar pada turun ini kena dengan jadian dengan kalau berbo dalam orang mencuan orang cep-cep pola ini karena kalau cerpan itu ini berkenaan dengan jadian kaya karo jo me lalagay ligan Majel rita kajar bali nan Kommol to arbi nan chogo chikiyo nene ba kana ga chedian man bo me nene karo jo me tanen ro sie ti chikacho kajar bali nan Majel nan kacho Kommol to arbi nan chebin chiki mamu di chuan aku kacho Terbaluan muskiati nan karagala dialin chen moi loa Kommol to pijini jo jen lugun nan paraino Kommol to pijini jo im terbalin ido Kommol to pijini jo im paraino ido terbalin to Kommol katabarwo nan karagala private sector ado
Pijili yung may lugun kian ewa poyan era. Yang biloar kamani mungkin cik kamani biloar karena private sector biloar. Cibang army kaman pijili ne jab. Gaya jalan army jalan orang kamani orang mungkin cik kacung cik jauh tu army cik ne. Kamaran tu kamani jalan beri. Yang wajuan jawab lo jalan tourism. Nak kadang cari kadang kajulah cuan modal cibang cukup tu army bang orang tu kapal orang kalau cuan namuan jawab lo island orang ada tak buat cuanian izin beri orang yang hantu ni menjadi cipta lawan usia ti bukan ada lewat ada lawan usia ti orang cinu rahu cuan investment promotion in business development Ijo ini neponan kacau dalam begini, kojalan kotal warin cipang, kemana begini pelayanan katok, cenin cipang ini, cen pengen ya, coba cedem beri, lalu cenin island cipang. Obi jelo tuan ada tourism, ada penjar kalau uangnya itu bucar balik tourism apa orang, tanggolan dalam tataman, lalu kalau kan ayu uang perlu tahu orang. Wajib yang lebih dua kan lebih sebenarnya itu kerja. Yang dari kata itu video ni jangan ada bencer buat usia. Tapi Jermanin tourism apa kampung kan, Inden home mereka mahu cuan army cen lalu peri dan buat cuan. Nan kananuan nabe ngejak nan kitchen Jermanin pijini. Yang ngapa jamu dengan cuan dal cenjong ngapa cuy wajar kalau ecep iluan metalo dengan awan cepet tulen majuri agak kia cebak kacau lale menarik mahu ngapa kerja lo melalui menarik mahu laman neburi ngalan dan kacau metalo pat kaje cara mendengar dewan kalau talangan wajah manuanco kalau ini jigin juga dalam modal ini dia boleh kalau ini bukan campuran yang dijadikan biar cepat biar kalau alam ilmu jalan yang dia buat dalam WAM baca kerberung kayak ini bukan kayak normal ini adalah island dijadikan cara kalau lapangan kemana lo rupiah tourism kitchen planning policy development Walaupun kalau me cikacau kemana cerbalin tourism lo Majel ini oh bijian lo jaga cerbalin kabian elemen kata tu kalau cerbalin kitchen buat promotion karena mereka cerbalin anuan cuma misma jalan program kan kacau kemeja dengan paling manusia menurut pundit lalu tulis macam jalan mana cewek kacau jalan pen cukup ber cuan yang kacau bin teman itu ni apa Kommol kan info ini oi cuannya aktiviti kan me apa kalau pen tulis merekomend Marshallese makanan kacau ni Waan mana perlu macam yang menurut cuan jadi percaya balikan kami ini nak kacau jadi aktiviti apa maksud itu kan cuan turis ni itu orang macam ini yang orang company ada yang orang colok dia orang boleh orang mana experience atau kacau me dan aktiviti ni nak mengenai me jadi jamu ada Ciriin lawan tourism mobil ada, bicara macam itu pasal impact apa, menjadi orang 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 itu iluar orang aja orang cara pada tourism, lalu macam perkajian cepat, Jonia ada economic growth, iluan ada kalau macam lawan macam ni, parmira orang itu kalau yang cipin juga, kalau mengaku pikir kalau nenek cambulo lawa kerana kalau nenek cambung aku orang negara
company lo an John lo wa right chol ga jem kilen renan relam do ceraman lo dan ceraman turusi perconian menin ceraman le ene wallang je lo la meno macce uji wa example wo kadang lo kadang kagaman mang lo wo ba wen barang apa mendai di push buat palung lo mereka jataran kailong push jadi kacau mereka memang ini kacau walau lo wajah jalur jalan kacau biji yang buat kemudian mana palung le podo buat kacau rumah jauh buat palung orang itu rover itu kemudian negeri macam kecil lokal community benefit kacau luar karena luar turun cecep kacau main laban ada ceraman dengan cuan bijili akan berdua jalan dengan cukup baru mereka jual ada cemaran carapan seru main lagi aktiviti ini harmi jere orang turun kemana dengan main dengan wajah kecil jalan dengan turun coba dulu yang main orang itu pada ini kerja tu mereka main jengin duelo wakan main jadi kalau kacang empower women and young people, kacang lo usia itu cara lipat naik kecil hal kami juga dengan projek itu. Jonian projek kalau Majel image kacang kalau pijen Cino pijen Waan karena mau pijen cara lipat. Ijal lagi mana ya kalau cara lipat jual Joni IMJ kacang mana cara balik pemimpin kain homer dengan pemain jen doa pokok turun jalan lo pakai wang ada cuan dapat benefit ceraman nanti kacau karena jalan dengan percuci kecil cara balawan tourism lo kio kalau bar menabai tourism jam karena lo tu kecil ada yang kacau baru talak yang mana dina perenjak corre. Kalau relam tu army, relam men, tapi dia luar tak kemana. Yang dengan restoring culture, kacang mana bahan nuro, apa kalau mana tu luar menurut. Youth local pride, pada orang army ni regular Majel, nama Majel, kalau nama obat, kalau Kommol nama. And one job, Majel kalau represent kerja, kalau kan mengenai pujian army jauh banyak, mana nasi, patut kerja nak kacau, dalam tanah jadi itu, jauh. Awak jadian beli ceraman ko, ada hitam dok ceraman, kena iwan dok ceraman. Yang mau orang pemiangan ceraman, aja ujian ceraman dan jadian mana ramang bawa, itu ada rawat turun. Ceraman yang usia itu kacau mana buat regan bawa kita, beli ceraman. Mereka iwan cuma kecil environment, mereka rawat cuma macam piatan. Kan talak tu, jadi kalau dia lebih lem doa jaban utara di jalan ini, kalau orang jalan mungkin orang itu orang manuan jauh, kalau sanskrit ni kita dah jauh balik, kita jauh man buat, Jonian dan orang yang orang wah, orang lap ko bijin mana lagi, Jonian kecil exploitation of man and one job lo panwatu many panci jamri many re man lo man de ga yo ka la yen chuan tawar man ka re ayan harvest yam chempe army jen ne jo balo no le ne cha ne jo cholo le ne kitchen lack of compliance. Ikan naneran doan dulu tu kalau itu mencegah jadi kan kalau cecah mana tu dia nak orang macam bulori, menurut kerja ni tam. Kalau Waan cuma kalau luar ada
talangan PG ke orang work owner company coba karangan cegi web of job security kanan tourism pujung yang gawat main pujing army yang orang dia orang ini dia pujing bicara orang tahu ada lagi dia lah dan army dia lagi orang dia tahu kita rasa dia mulai aku menawi kacau kanan ada yang Pitchen foreign business leakage, mengenai kanan dan iluan bodoh pinjam itu bodoh ini pada laporan dari orang pinjam itu lagi, handle itu jalan dengan aja dari orang cukup karun cekin cukup. Ini juga orang buat kapure jangan berbola dengan data orang buat kapure cukup karun. Kemudian kita kanu yang bodoh, orang kan juga pasti begini, dapat kerja dengan data, kerja balau dan jellyfish wagon, do yolok dengan data, nan matol di jalan ram kalah dengan jalan yang menandakan kerja mah company, agak kalah dari. Do kalau tu menurut orang orang menempatkan orang orang apa nah hari kaya tu. Ikan ini program cek. Law away Polynesian Cultural Center Jonian Jokome abar tujuan aku jasa perjalanan dia mengenali ukure Voyage dan Pasifik. Sama fire fencing atau power mengenai ukure itu kecil. Ia lo ugaran pijai lautaka tu Kommol. Ilo pugalan Jonian wakan merbino ilo dak katam marong polen Jonia jadi kecil wakan marong ilo dak katam island kecil kia ilo Majelin matan jadian merbome Obijan usia di kacau taman telaran dengan lo Majelin Jatuh dia rangai dia, cuma jatuh cerman ini mana, uni malah penuh cerman itu. Yang paling
lambaga yar pagayan bonin alanin jalan bonin lambaga na ada ikacong kajarban dengan kalau lucuan caraman me marong bilang boyan pokok pokok lo to rena lo malo lo evaluasan June doan evaluasan June here in ada yang yo WAM and Kommol tarin emot chimjon tere WAM emot chimjon tere bobe awo chupui chomo ralam don army ya army jere awo chupui chomo chimjon duri lo to lo tere chambo pachik me paran romo tala onen chuan ringle waro wa lo to chupui yo ya mewat arba buat romo dengan hal buat diplomasi jahe begini pakala onen Amerika lah mewat ada romo sama kamu irali dong ini ada war cimjon mo rumah yo apa kacau mau ini mencong taro onen marong karwalo cimjon bumi irali dong lalai doan island guy cimbu marong karwalo cilu tahu ni cilu tu. Jadi yang WAM itu malam tu jalan yang kacau sabar WAM. Even katok kami jalan ramanong cibang orang orang. Apa itu tenan share fikir ini melalui anak-anak orang. Cak ini cara mana ramanong walau je cara balik ni komian ikat kacau ikat. Jalan marong jalan yang kacil, ya kedua tuan kacil. Komarong aja buat, komarong pergi mana kali, kalau aja buat, aja potong. Nampak cuan aja pak, orang kanan income mana, naik chain, itu am kajang bong itu am macam, itu wan macam. Orang kanan kemana chain. मैं पार्वती जुदो को लेमो, वायु जुदो को कजाम नाकते रना चिपम को पकड़ नारंग मन हम नावे चेनी मार कजाम को भी जुदो तो कच्चों नाले नारंग चिपम को मैं orang kanan kajudak cuana bijili dan kago judo pokok wabe Majel ngamari kawat tahu kone jadi cibang pencen nale dengan cibang koi komi orang buat cala dengan buat pokok jakan buat kemene orang dia coba jalan cibang cabro dengan cibang karena cara doan majeli. Jangan kami ada waktu tangan army rolo cuci darbo waktu tahu mencari cara pemerin. Awak tenan lagi perjalanan cem poja ni. Francis kalau jangan nampak Kommol cuanan ada WAM dan investasi ini kena opportunity. Nampak bela tu itu yang prome cabaran kajian dia kan. Cara mana ini kita apa Kommol dah